सोलर सबसिडी जी 2000 आशिल्ली ती आतां 3000 केल्या. तशेंच बायोडायजेस्टर घरांनी कोण घेवपाक सोदता तर 40% सबसिडी दितले म्हण म्हायती मंत्री निलेश काब्रालान दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार. फ्रॉम 2000 to 3000 सोलर जे हिटर जे सबसिडी आशिल्ली इज मेड 3000 रुपीज. आणि दुसरे जे गेडान गेल्ले आसा टू एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इज वी हॅव इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम फॉर बायोडायजेस्टर 1 to 3 and 3 to 5. We will give 40% subsidy to the biodigester installed in the houses for the people. Which wet waste biodigester so as we are introducing 40% subsidy. So these are the two things about my ministry. Anything else? There were a lot of other agendas which were there, but the consistent amendment is because of okay, this was for some small rectification of appointment of dean of GMC back again आणि बाकीचे बारीक बारीक एजेंडा आशिल्ले. मेजर जो आशिल्लो आज गेडाचे 2 आशिल्ले इश्यू प्लस इश्यूज कन्सर्निंग GST आज बिल येयला. दिस वॉज द मेजर इश्यूज.